Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Oh yes, rejoe ni ukoretwo kiuria hihi ni comment iri kwicio cikoretwo cigituma mundu gwitu Kamoko murata wa hakuhi muno wa DJ Fatxo akorwo akirakara na gukorwo akiandika maundu maria meruo muno kumana na saga ino ngima ire hucicite mundu gwitu DJ Fatxo. Korwo gi-subscribe thini wa channel ino nigetha ngorwo ngikumenyithia mara marahanika thini wa nenda citu cio kinyaniria. Riu ri kahinda gatari karaya ni ati ni gukoretwo na comment kana screenshot iria mundu gwitu Kamoko akorirwo agicia thini wa Facebook yake na shoka ihinda ritari riraya akorwo agifuta post iyo ire gukoretwo ninge yakiariririo muno ni andu aingi. No thini wa screenshot iria akorirwo akiandika haria kana akorirwo agipost thini wa nenda yake ya Facebook ni akorirwo akiiga comment ire kugaga atiriri mundu gwito Calvin Ruto ni akorirwo akiuga the killers you kill someone for you to trend na akorwo akiuga ugo. Na ninge mundu gwito David Kamoko acoka akorwo agimucokeria hari amuri atiriri what have you called me, you will regret this. Ucio ni mundu gwito David Kamoko okorirwo gicokia kindu kiu amuria akorwo akimwira ati ni gukorwo kiregret no horo uyu wothe wakorwo akimwita. Na ninge ungi aitwo Empress Kari o hau thi akorwo agitangi mundu gwito David Kamoko na amwira peleka yeye mbele akwe funzo kwa wengine, this is bad, what do you do whatever and whatever accusation. Ninge o hau ni gukorirwo no ungi uria ukorirwo amwira the killers you kill someone for you to trend amoria what have you called. Ucio witagwo David Kamoko ambaye ni Kamoko murata wa hakuhi muno wa mundu gwitwo DJ Fatxo. Macio nimo matumire Kamoko akorwo post iyo o iria akorirwo akiuga atiriri nguririkanie kama unajua umenitag na kunitusi kwa history mentioning my name, be ready to answer question because Director of Criminal Investigation is coming for you. Mtakuwa funzo kwenu na wengine wako na tabia kama zenu, inaitwa sheria mtanikoma. I have all screenshot. Mashoni maria Kamoko akorirwo agipost thini wa Facebook yake agitag all the kana agikorwo agipost screenshot shadow all the aria magukoretwo mamutag thini wa saga ino ire hucicite DJ Fatxo mwena wa gikukia Jeff Mwathi. Digira comment yaku thini wa comment section tukorwo tukiona na kahinda kagi gatari karaya.